enko muntu agira ki abatura barengere 2050 abarkwegitoro mu kibina cyabe cya Nyarurambi Nyakabingo bahinje barisa kweterana group nabagera ngo batwire nibe yambisi take kumara ubwire bwinji bitu government ejire kurta mu factory yo butare ningash iron ore harebekaho groupe ndije y'abarisa abarkweyetera umwanyugu okurgira har Moses n'uwo mugabe orkwebembera abantaba najera ngo umwanyugu bakagushanga mu bishenkuru babo barukorera mu byo buhinje no burisa bitwihobwe batwire no bariye yambisa ngukanda no bashasha mnonga okushanga ngo abantu barigera heru bariyo nibenda kuganyirwamo abantu abareta ngo n'abarisa batineho kandi mumanya itu abihungururizeho bashonye betu nibo bageshe nibo barisigire twayenda ngo tuba turahinga tusibike mente tubaga turahinga entazibe ziragira ki ziraryamo abo bantabo abo bari abaragamba abo tukoza nabo nabarisa kusha nimwe nari kurisiza ndahingamo kandi nabana banje ndababoneramo ka school fees nimwe nari kugiha mbwenu kiri kunshasha kuranka hati bari kugira ngo bari kutwara rukoro abana banje rimwe nari kubarisiza obati tinyine naho kubatoza barutere tinyine naho kubata Priscilla Mukamagabanya kusinga umwe mu batura najera muco basaso kureba ngo bariyo basigwe nyuma omuntekateka zone zuru kugenda umisho azo rukoro mu rukigandi rw'amarisizo umuntu yaba arahinga hariya arabararisa na munuye mwene bari bantu bo abayijire kuyana ngo barutwake bakija ngo n'abarisa nubari kururisa mutiri ryo gwabo kuko wale waje kupangisa njiwo muntu kashuboka agenda mwene twagaruke nyuma abone nk'abapangisa itakeri ikinakasha munonga tata azichukwa azichukwa hali mwene tata wetu azichukwa hali amakaganje yabangagari mwenu haruga abantu ba Kampala bahurira ngo factory nda kwijanuya ngo banda kasete itwa abantu bizi ngo itakariyona urukoro rwetu nitwarusigire ko kunagamba abantu takagarire yabo aba bajumira nabebembezi be cyanga cya rubanda kunama kandi ubwe nshonge ziriyonze yongera kuranda kanyina amasegonda tegateka nko mwebembezi w'abantu umuntu urebembera nanka the whole district cyoberekera mwangwira munonga kureba ngo egishonga nkeji niwo yobira aragijuramu abantu embaju zone akazita hamwe akazishitamisa akatwereka ngo turi bamwe then tukakora ikintu kiragira kirarugamu tukakora ikintu kimwe yejo compensation ekayamba buryo omwe abukira kwataho mu byo gumwanya so tukayika mu office yenyu natangara no kutangara yatwereka ngo itwaba sayiningire nanka district eraza kutunga nanka echapa ti urashonga utaratu bazire mu n'ubwenge twagambaho na chairman wa district ya Rwanda Steven Kasiata vitkanduwe yahabara abantabo kweguta ha groupe ndijo eyabarisa batwire district omukoto bwe bayabwine chapa chitakeri bakagisinga echatumire koti yashaza mu chapeci beno abo baturage ekiri nangwa ekiri kubateganisa bari kugamba barendaga akasete konge kibina kora mageza agenda bahabura no kugira ngo bashitame n'abarisa abashitsingire omushango bamara kubaronda bababone bashitame nabo kongabe bareke kuba abebebazi bareke kuba ushisa in fact nawe urabari kugamba mu ebintu ebyo kugira ngwite turarugoko ndenda kubatwara mu court for defamation and segregation ndaza kubaha babiri government ya Uganda bwahateryo mu ntekateka zo kombeka factory yo butare ningash iron ore mchanga cha Rwanda kandi okurigera habebembezi umwanyugu nugwe guhirwe yo kujombekamu amakoraga gashakwa Nelson ahimbisuwe